TWT for you, baby. But our remain, loco, return. Enuko kwata ukwete. Oni tonzume. Abo kwatandi biyada. Yeah, but you right. Na alishia ikwenda mshumoti. Alishia skin solution. TWT for you, baby. Jenani kungana nini banje? Uri ni mia Muofhe zimuzi ndishapunga manda. Jenani abemia Muofhe anira ye bafumakadzi bari buhadzi tikwamba beona ndofara peace job kombelwa mbana watu bari buhadzi watu bari na banna kuti kotoda bana side chiki tada mana watu bari buhadzi watu bonorara we isemera sanne nawo nga weekend ndizo ngoto iwana shapu Gerard Ravheka ugai. Ravheka ndikozo kufa kupungo timdiri. Nona gera beats gera. Toita ani gera. Fite wakaputa wala wasazi wa 7. Dikwide ni abadiva. Mashudu babi usabadivi. Jenani batunomali wawe niri mahadzi sanne. Nirina experience chomali wasa mia Muofhe. Ndiyaza zo mtu no documenta for abandi mtu ene atubya maliwa. Nondokombera bana batu bari mahadzi batu. Uri at least babe bazulebo takala sanne. Bazulebo jabula sabia Muofhe. Jenani ndiambe na beiwe ndinira yena musi. Mara uzuni ndikutodora yana veo vanna no mara uri makazi azorotakana niita mini todwa vana veo no mara vanna vo marawo navafumakazi vo maliwawo kumbelwa mbana veo namusi ndamsi ndi guest speaker paka Captain SABC livu online TV todonipata ndi prophet linde todovulana kereke guy, the only winning team. Yeah. TWT for you, baby. Kibodi mia Muofhe bashona ndikoshona game yapa zuni. Ndona wana ya masiari ti weekend yotenda sinayo. Adi wadi zuri ndikopenya. Redin what Redin Tain Marikela. Rambanani hapo niri mia Muofhe ba life fone yani mngana wano maro osai niri mia Muofhe ba life na msiba koto dori patar neva fuma kadzi prophet lide koto dori raya neva fuma kadzi na musindi zone za uri ba pregnant na batu varwara pregnant mpwache mungapala ndikabishinywa ne mtu mungapala na kosia Muofhe rudzura pasi rambori zvazvinori kutoda vana nacheka vana ngavosiyana ngamimwa abadi tiri muri mwana tipengi mpoche mtukusa pregnant ya mini izo pregnant isikubva gai turi muri mwana vana ngavosiyana badi auna wenda murichisa umama wochikoda mumwe azvipona dzenyu ndonovesa mtu murwane zviri yemasiyari ndonowana yamasiyari shekuti gapekana uvivide wechakundidzura gai koku kotsi abana bombira ini zvako kunosva bombira natuliteya koku kotsi abana bachikombera pfarero ndobya ndatobatevera ngori bachiboshono buya ngozibona irani nditome na mapungu ashu mudakasusa tutuwa pone na vaone veweti zvinenda kotodobudza abafumakadzi nomali wawo namusi zvinenda ngandibudza zvondizori munali chiunga uri ukojola munali chiungo uri obuya ngamacheroni
ngori natocheka titizvo ndingamupa tsumbo sanyi nari uone munasa joli munasa wilocha munasa wiusiku alese wanona zvenamuita ndewanga tingomuita chitu ndiyazozori atouzovuya nendina dova naleti aturi yakovuya ndawana yoperera itsekena izvezvila zvandaiwanisa zvonena namusi yovuya ikovuya yambori yova ikuita miri chivenda chitozviyamba zvakuti chari usongochivonawo achivurai natingobona chitu ndidhiva zori kutsiya vana vava mushumoni arali vonyonesa vari vamushumoni vadhivuya nakouku vovuya nakouku nalofu yavuroto ndiva ndikuriyera mini nandi ndari kariye nduni rikoti izvi zvatraffic office traffic loitani veoni aruka mafungo vatu navagai vewo nezvine ndangandibudza zvo ndizori ne hava muna ndingasivariche vewo kutsiya mope vewo ndikomferesa vutungu nikusukuri ndibhapu miya mope nisongondirera landibuswaniedhere ningairera mutu otakarosomara ngo mbeko dhanitombudza natanikotovirera nari nduri miya mope vana mbiri yabhokati miya mope kudzitakaira ngorani kuviya ndavona ndimutwarira taizone kuviya ndavona ndimutwarira problemu zve ndangandibudza zvo ndizvouri nisongoviya naringa natuwa vuhadzi ngauri muna wanupfi unanyi kana ukuita mini habe achivuya yani vangakhe vavotuwa nga weekende namusiya vangovuya ningoshona vewe nichiri kutsiya mope votuwesa zvino avangovuya rono rwaya masiyari namusinga madhekwana ndiyanefala ngori weekend yoteti vavasiyo nandoditakarira vewo nisingochavirera ndotovona uri rushaka runga ruko pfesa vutungu nga miya mope zvino namusindini budzeya uri mne ndotakara nga manda kutsiya mope vangasituwe mende zvino vomupromisa uri havachadoita zvadziyadhivhete zvazvinovo vadzotoma vaawera ovava mushumoni ngori ne ndiva ndosara ndinotenga weekend ende zvino ndidecember nguzvivona yamope votagesa obadhera ngamini kutsiya ope vovuya na lofo nakouku vanhu ravari kureira odhi rikomonamona kusimbidza uri hayi vakombera pfarero vari vangasadoo vavo ndazvozvopfi zvavo raveka mini natingovavona vioni kusikutohambera mutu wanga navo vova ana ravekai mara vewo ariri vomudzimu kutsiya mope vovuya yani zvino kutsiya mope ti upi aids yani opi darinde hayi hava vadhifuna vadhisereredza badi aids ringasiyirware nanamusi rudhitomara yekliniki vacheki vori havangoita zvosiringana muna ari chiwi vewe isongori chamunanga uri kojola isongori chamunanga uri ovuyanga machironi nazvo zvitu zvine zvingambaisa kutsiya mope basiyo ndizvipiwo nezvamusi vototuwa mwa wothe voniya zvipfurini yezvo niyatoma vondirera nane ndazvipfesesa uri hapano ndikuitwa bharivo vewo ngalavutano pedzi mutu wavuya ngasonda vevona vaniko expecta uri nendikwate bhadi vachivuya ndivapandamedze ndidzowana nyini nevanhu vachikokonza soapo ndaona imwe traffic niwane vatu vomomera muna mutii vatene vasidzana nendikoti yotuwa ndayagaivewa kotsiya mope kana nditovawana vanta mutu ndikotova tizvinoniya kuvona kutowa kwanga kumbareri ndikotokutakura ndari mutanani ndanisiya noraro ini musidzana ndatowa navo ndeyaya ndikotovatakura ndatowa navo ndikoti bvisaka mapfungwa vewe ndikobverani asingoviyabva mwana washu nendishapuna kutsiya mope voni mara ndandochuhwavo shemubva friday ningozvivonavo mara zvino ngandiri ndatakara ngayo ti hashemungo ndototenda kutsiya mope nadhova nalichiva ngasavuya vatuwa vazvipi mbili iyo chibudi inotukusa dzikomenti iwe nekutondia mufuna kana nitwambori ovagayi namwana namujiya na vhidiyo nenamusina ntsenderera vhidiyo ndirodilita ivone ndikotorwa na mutu wanga ngantani yadzisaidi chikidzire ndadzisavuyi mudhini wanga ndikototovera ndasvika ndamubhebha ravuya yanda radhipina
mia Muofhe mbilu wiwe iwana gai nditova na lufuno nga nḓila ine livhu nda mufuna ngayo vhewe nṋe ndi nga si kone u tshila livhu a siho a thi ḓi zori u ḓo vho to ita mini uri ndi mu litshe thi ḓivhi zori u ḓo itea mini uri nṋe ndi litshe livhu a thi ḓivhi ngori milingo yoṱhe ro no i fhenya yoṱhe hu ḓo wo itea mini ngo donation donation vhafumakadzi funani munna wanu gudani nga nṋe mia Muofhe uri livhu kana u to ita mini a ita mini vhewe no no zama dzi advice dzoṱhe ndi khou zwifha lini mara na zwi vhona uri zwi khou bala zwino vhewe sakani u takala na riṋe sakani u tenda uri nṋe venḓa ḽo ri fara mother of the nation na father of the nation vho fara venḓa venḓa ro ḽi nyima hu na vhathu vho no funana sa vha shangoni mara ngoho mia Muofhe vha khou shona ndi thi muthu ono sokou dzula ndi khou ya life thi khou shona ndi khou shona mini ndo to takala ngori na musi ndo i wana thi livho ḽi bata gome ḽawe mia Muofhe vha khou shona vha dzule zwavhuḓi a thi ndi kha odina afha kha odi u dzuliswa hani mathina zwiwo zwa lufuno bebi kani ya no nḽisa vhathu vhoya vha sa pfesesi uri nṋe ri to funana sokou ndi zwa lufuno izwi a zwi fhedzi kana u khou iteani kani ḓe to ḽisiwa vheiwe mara zwine nṋe nda zwi ḓivha ndi zwori ndi to funa livhu ndi zwori zwa mushonga zwori mini arina church experience mara u fela sala na makuwa avho ndi nyiwaro khande sala na kuti bibilo kuzatu uri ndikati sala na ku ane vha kone u zwi fhela vha pfi kati sala na ku vha khou to nyambele ni thi vhewe ḓivhi tshithu nṋe ndo ḓi takalela vhewe nṋe ndi khou tea u litsha livhu nda ya gai vhewe mara ngo nṋe ndi ḓo i reila phi odi munna ono ndo ni fha odi na reila ndi ḓo mu wana gai ndi ḓo i wana gai odi nṋe nṋe ndi shapu u tou uri thi zwino ri kha YouTube ri nga si lidze muzika nda ḓi thoma nda to ndulela madansi ni zwi vhona uri mia Muofhe na musi vho takala ni livho vhuya ndo hezwo ndo femuluwa na Muofhe tsha tshi khou sia tshi ri ma na musi vho takalela mini nda ri ngori dedi vho vhuya thi vha vhuya mushumoni vha sa vhuya mpusani mbudziso ndi ni fhindule habe vhusani ndi ni fhindule a ndi vhusiwa nga vhathu vho maliwaho vhathu vha re na vhanna vha sa to faraho dzi peace job mbuseni ndi ni fhindule zwi ḓo itisa uri ni sa dzula ni khou lwa na munna wanu mbuseni ndi ni fhindule nṋe ndi khou khwaṱha thi shi si Ravheka vha nyaga a tshi vha a na livhuna ai fare ndaitsha hai ndi a ṱoḓa Ravheka uri a vhe a na livhuna a thi ṱoḓi that's why ndo vha ndi khou gungula mara at least livhu o vhuya a thi na problem are o vhuya thi hango vhuya na Ravheka o musiani ngei Ravheka wone case la yavho yo ruwa yo gumaka case ifhio zwithu ṱalutshedzeni ngayo ngori ndo mbudza ngayo ndi ni fhindule a thi ḓivhi ri a thumo ipfa ho vho itea mini kha case ho vho itea mini kha case leo ni na zwiṅwe zwiṱori zwinzhi sina vhathu vha pfesesi yavha zwa case ndi zwifhio arali vho uri o vha hunga musi vha muvhudzise uri mushonga zwi amba uri a khou tou sea na vheiwe zwa mushonga zwi amba uri o vha a khou tou sea na vheiwe uri o hunga nga mushonga ufhio a si khou tou sea na vheiwe navho vhe sa serious
Beoni ito seza kutomea nganthu amutu enda mutakula ndamubeba mtana ndamubeba maranga anthu amarango. I don't believe this. Boguma inoviwa zorwa nali kundo ziguma last year. Ndisu zvakaresa nohangwa nonotohangwa. Siava vakubanda. I don't know. Bina me uti onyisa ko ligege. What was called ligege? Jara kuna ligege. Mara beoni amfuna ti. Abecha kolote leko vuma mia Muofhe. Mia Muofhe. Beoni amfuna shem. Una mutu una mwana nalipo. Nevana vari kudeva Muofhe anza tari mpo nezo za mwana upio. Beoni devanyira funa kutoda mwana nalipo. Bana balipo ndideva tari anza Muofhe mpo baforo perera nepo. Tideve mumwe. Alese beoni chidiva mumwe bo ndidiva neba. Vana atumubuyisa yani. Atudarimia vana ndina mwana ndakoyo. Haya atumbudzezo. Nikomfera butungu. Bewe nikofera butungu mtu otakara so marango bewe zakuma nikwecho lapshana diabecherana adimara school dringiza bewe. Nikomfera butungu rimine. Anza ndichanjela ivu atebera tari Madam Muofhe adampo. Oingeja mtu wa miani na mwana naye ngachipingade omuingeja ngachipingade amuingeja aso ngomubuyisa yani abe beoni afuna todo ndutanya na libu hai beoni arutanya Yana. Yibu. kezo zanuma Magumani funana ni makungu abatu ajeni wikezo zawe makungu abatu ajeni uchosalo ndishori nena liburi yepi zawe Alright. Koto faka chi odi hapa ekuna zikucha shuma bebe business zione ndibayaga zione za wampane 45 randa free delivery from 100 bada ngaza 100 riba delivery mahala baraga zione zoto siba ko faka imia opi ai rari manini hapa zosino road 3B Mara ribu anwa rwana uma champagne zezi ribu hata wa mtu wasubedere ubongo tokaro ayu yepi ndi yepi ngamanda ndinyi magumani funa ndi yepi shem ndo ditakalira kabuze na abantu banokoskoto lambiru Batu baribu hadzisane vadomupfesesa uri waimia Muofhe vahepi so mara mumwe mutu enda kusukurwa hit and run every weekend hey lengasinipfesesa mutu onokorwa zi hit and run lautano namugibela na sonda angasinipfesesa fake smile yanepo he batu una smile cha fake na cha kuma chaitiswani bewe nendo ditakalira batu na betifani ali kuti dzurindika life unena dori mia Muofhe na babona bawo itsa so bichikuru ndi happy batu banga timu ubaso ngombuzo rukubvisa Ravheka uboya mushumoni uita umbuzo rukofuda ziadvert and ndito believe zo zvine muthu wa munhu ukwamba timu na ndito ya mudiki Daraya baba chef bijarna Rupa gai baby ligege
Kutama ndio kona ligege ngetome ndio la steak ufindi convince wendikwe ligege na musi ngabe profanga steak na for snacko ziliwa zva ligege zvinapungo yodipa ndonozvila yo icon madarikoba dzudza ngaraveka ti nendingasibirereka mtu ane atudza mudhini wanga vewe chizvikoitwa ningenda zvapera ningenda muna wanga auya otamba chikonukerera no problem ivege one vewe nikori nendiri cheri vungantani yaravekani ndiyofuna muna wanyingo ndiye kanyera dompa odi kani navewe nikoredi sadzi odi zinobva kavanhu vaveona yau ndiri cherivu ndiye kanyi tandombudza voni chiri nekandiri cherivu ndiye kanyi ndiyokonderera ufindisa ngo nabendi atatoamba matambo ufindi kukonderera mamini manamudze ndiyo akonderera kanyi matokone ndiri cherivu ndiyokonderera pio ndideyo kawanu muna ndidomona gaye muna nde chikodozineza mdere vekasitozira kumunhu kwaraveka mara chigoro yotanziwa yoviyetamba kawashi vatu vanga auna napetwa nomboro kumunhu kwa mutu apa nenditofunesa rivu veiwe itibivingo atendelele lori rivu angava onlisa ngohoyo mutu mwana wavatu ndiyamufuna otohamera valamuke guru zvaita aniwena varaveka vachitorira motohamera valamuke guru zvaita self love yakonda ndingandikubudzwa ngamufene ngowozuzva wazi kubuya zvakakwana naruti kutoziva chiyasendera mutu wawo message chamachironi ati reply udo reply amadekwana chiyasenda good morning chamachironi ndavala mke guru basi basa kotohamena zvaita hakakuto kotohamera zvaita avala mke guru nane ndingasitopuwe evo ndindikodotwanda yakanyingo era ndikondeyere zvezvi ndichikaro changa ndori ndidokobisa era ndikondeyere zvezvi tukuseyo kwahoni titoseisani memope avadhena mapungo rimini zvino mapungo ndeyaneyo ri ndiifuna rivu navewo vafumakadzi ndirivadzisa ndifuna nevana vaveiwe atoanganidzeni ngori ufi navana vonohumbera fariro ngavakokonda but ufi havanhu vasamwa maro awoi uri munhu atonohumbera fariro zvavo ndizviyakonda ndakabone vadzitakazeshe utobonitakana ndinakutove enda uchena mwo muteni ndangatakana ndinaye apa shangoni hawo auku ndikodwa kukonzera kutowo kwanga kusvikira zvezvo mudzimu achidorichiya kana ndoriri kuno mwana kutakana nigayo itani ana chingomuvona chichivi ndiyoni apo petu ne kudova kukovia na imwe dhorobho ndimi kudova kukovia na imwe dhorobho tezi tukulwani apa let me mind my business zvami maindani zvami miya Muofhe vahappy nikuvavona vakatofanga chiodi apa votodzoda kasiti yavo husi ya mumwe yanga siti nanokokona nguwa Ravheka kozvidiwa zvona musi kudhura siti yeina mune siti ina mune ndimiya Muofhe
Ndikwele gege hapo kamzi ndizokuwana uko Ravheka kunena kukuamba bewu. Tome nditokubudzise sorry. Vatu vakusikora Ravheka uko tangana mini machini. Ringi gai wemia Muofhe. Ringi chati bazori gai antini kombona ndokwatesa naye kuti azompata. Chata zondebe api nono ringi asi problem. Uri kundo ngube mbiruni ya uka ringi. Makungo ni mbiru. Maone pano kudzichimbira kudziambara ringi mara hey izvo sikubuya zvachimbira naruti. Hey, riwo mbiruni. Hello? Riwo mbiruni ariwana chibuya. Hello? Uri kwara santo dan ne ado babu ya marango. Hada wasangu namba tu wachote marango. Sure. Ravi uko phone. Abanga sipindule banane ya Ravheka. Ara nzwa kumaona mtu unofi Ravheka banga sipindule. Tumbu ya traffic ika. Bagaya. Goni ya tura shem. Okay, run the check. Na mtu mungapa nikazifindo bani pregnant na visa tumbu mara na msitu jo kwa side ai. Na msazi mungapa na kadhi fika klinika ndo tutisa tumbu. Abe mtu kuto comment ngota kala badi mbiru na wana mtanzuri hey. Za mjolo kaye. Zuko tongoro za mgegeneza za mposange. Awana cho bodera kamia moto. Ziko ndo buya una serious hapa changu. Aba kombe ya mtu wabo. Koshika ligege hapa ndicho mimi ndifika chiteki na voice. Toto farine bamware muno to weekend yoteruluberizwana. Ndo visiwa na iswana na lanama na cold drink. Asisuza kuti zvimara. Mudipo auperi fera veko pedza mudipo wote. Mudipo auperi woyo uri apa mudini we avala mukiguru kuhamira veiwe. Viwoni kuri ndiko rutuzvanga mini marango shango namso chifundara. Unapidala ndara pa shango ni. Ndokuro kukutoka ngandito kufuna veiwe. Ende ngoti kunofema kusiwo. Oh, my oxygen baby. Ndoshika ligege hapa. Ndoshika ligege. Ndoshika ligege. Kudzorera gai baby. Avashuma pano. Stuff. Ndoshika ligege viwe.